U Splitskoj infozoni u sklopu ciklusa Mladi izlažu otvorena je nesvakidašnja izložba. Nagrađivani fotograf Božan Štambuk predstavio se serijom radova Astrofotografija Komet Neowise, kojima je na zanimljiv način spojio ljepote bračkog krajolika i stazu tog kometa pri obilasku Zemlje. Lovac na komete na autoportretu. Satima noću pod zvijezdama u lovu na savršene trenutke i impresivne fotografije kometa. Nastaju po noći iz astronomskog sumraka korištenjem tehnike duge ekspozicije pri idealnim vremenskim uvjetima i daleko od svjetla grada. Dakle, potrebno je puno planiranja i truda. Već 4 godine Božan radi na samostalnom projektu Odiseja, Brač, more i zvijezda. Osim ovom izložbom, rezultirat će i knjigom astrofotografije, prvom takve vrste u Hrvatskoj, koja na poseban način otkriva nebeske i prirodne ljepote najvećeg dalmatinskog otoka. Ovaj komet je bio kao dar s neba za moju monografiju i nisam se smio dozvoliti da ne zabilježim ovaj astronomski fenomen koji se neće ponoviti gotovo 7000 godina. Božanove projekte popratili su i brojni svjetski mediji, pa i NASA, uvrstivši ih u svoju kolekciju najboljih fotografija. Meni najznačajnije priznanje je bilo objava priče o Odiseji i Braču u časopisu National Geographica i odabir od strane glavnih urednika National Geographica iz Washingtona za najbolju temu tog mjeseca. Noćni lov na zvijezdanu prašinu na osamljenim bračkim lokacijama prepun je i anegdota. Bilo je svega od veprova, stršljenova, munja iznad glave, ali jedna od posebnih uspomena je dok se snimao komet uz more, se pojavio jedan veliki kit. Prije idućeg besanog projekta Lovac na komete sada želi uloviti i malo zasluženog odmora.